Kolong ke cengkemen ya kacela Meghalaya. Nomor 3, Sangut Kinong Meghalaya kela sya selected banya don mentalang haka parit haka sengi Republik de kebalalong haka arpun deuterik menta ubunai kebalalong hak Kartavia Path ha New Delhi. Kini ki Sangut kidai sibenta naka special group na pedengki live Sangut kibalami khmat naka Thai North East. Yakine kinong mikmat la sya selected hapo chongka Ministry of Women and Child Development. Ki kerteng chongki kidai kabanang kong Great Hilla Armarak na South Crow Hills kabaar Bibiana Dekhar Bad Balai Chuli da Dekhar na East Chantia Hills kabasaw dari hun pengrop na Ribhoi District Bad Basan Pan Wenilia Mersits di Sangma na East Crow Hills. Na pedeng kini ki lai pusan ngut ki bala mikmat na po North East kata kentup prangut na cela Assam bad arfa arngut na kacela Sikkim bad sangut pad na kacela Meghalaya. Kini ki special case kentup yaki kentai ki bala trade business halaki kecat lacong baru yakito ki kentai ki bala job yaka national award baru yakito ki bala yo cingmentoy naka flagship government schemes. Bat lati kenaru ban pak ten biang ban invite yaki ketok ne ki khot jongka self help group la ne ka SHG ibadang aktif haduk menta iba train naka benta ka income generation, environmental protection, health nutrition, sanitation, panchayati raj institution convergence bat ka gender empowerment. Nalor kini la kham le kerpang ru yakito ki bom pat poiteng ha Delhi menswa la yatho ki press ha kane ka jingsha invite chongki ha New Delhi kine ki special case amdei baki saki yaka burom chongka Republic de Parade hanre kila yoru benlek chongok kai yaka National War Memorial bat ka PM Sangkrahale batru kila yoru yakalat benlek chongok kai bon teli ki cheka nada ki kwa benlek kai tangkine hi ki khubor khublei sibon.